hamya phari haino hai lamdak sibusini kurang ni mangpliwo jengau jarau haino hai phai sok baijak kumulung ni dogmali hatiwo anyang ulgo khajik nogui mankhana khadong khajani bisingti kurang bisalaijak borokni slogan no khnawai jeng obono nogui mankha obono bujibai mankha jeng dotono saimano dinini salo Diliwo thangjak khajani maharaja Pradut Kishore Manikko Diliwo thangjak obo hai keno IPF ni khorokni cabinet minister no khoboi khorokpuri adong rok te obo hai keno Dilli hasani obo hai koktoma phai sok baika je sanda jorawo hagator hapongni bukhaktui o jagao je 40,000 riang guru bosongni luburok no tirbrao tonani bagai kusna khaijak kate aboni logi logi 600 crore 600 কোটি rang borok no oro tonnani bagai borok no replacement oro khaijaknani bagai obo haike kusna khlaijak ka Amit Shah kusna rakhate obo haike no o koktoma hase gnangai birjakmani yagulo jeng nogai mankha hasani dalbida lam tayo obo haike no tipra sarok riang rokni bagai 40,000 riang rok o jagao tongnani kusna khlaijakmani o koktoma o tongthoklaijak gobangma mombati soklaiye eba mobile ni flash light lai nogai mankhana o jorao khatung khajani bising rally khlaijakmani rally tak thik dugmali bazaro dugmali hatio phai sokbaijak dei borok khorong tisalaijak norok nogai mankhana mangpili tisani no aingni mangpili phungnani koinai je yago mobile ni flash light musungai borok hagotor hapang no hambaya farmani logi 40,000 riang gru bosongni lukurok no oro lam sokmani eba oro tongnani bagai borok no je koktoma tonani bagai je koktoma abonobo phaika hamya pharka IPP bodol norok jotono saimono 6 tarik January 2020 salni simi indefinite period ni bagai o jaga khumulung dogmali hatiwo do sidin devastation jengjakmani teo bahike tini sal jisani salo 11 din ni salo nogai mankhana IPF ni bodol ni bukhaktui o koktoma no khadung khaja hangjagai hagotor hapang no khaga hamya pharmani logi BJP riang tei brubo songni lukurok no lamdak sokmani mangpili norok nogai mankhana kaisa kotor rally o jorawo kumulung dogmali hatiwo khlaijagai tongo ang mankhage thajani kokhanani jai tongnai teo bahike norok o jorawo chini khurangni bisingti kathangawai mungnugi tongkana nogo asuk tudaino ang o jorao kokhanani jai tongnai IPF ni khorokni MLA tongo puilano MLA Bishoketto Deborma bai koksanai tamoni bagai achomsa bahike mobile ni flash light musung layo eba tekhagnai baji soklayo obo hai tong thokmani kisa saikna rakani जों दिनै बेलायखना दंथगो जे जोंनि भारत सरकार जोंनि रियां जे कान्चनपुराव दंफायनाय बिसि खोदक बारमै 22 बोसोर लाई थांगा सेटलमेन्ट चिनरा पार्मानेन्ट सेटलमेन्ट खालायनायनि बागै बरनो सेब्रि जागलिया बिया दिनै इन्डिया गभर्नमेन्ट और डिसिजन कासा गाहाम कासा डिसिजन नाखा जे बरनो त्रिपुरा हास्तेवना तनिनाय जारा तंना मुसुनाय बरनो तनिनाय जारा थांना मुसुनाय बर थांमानो हायपनो ओ जागा बरनो प्राय 600 crore रुपखा बाय कासा पैकेज बाखै बरनि नखु तंगै जानानि थां बाहायकै बर बिजनेस खालामनो जत सेब साब्रिनाय नियाखै इन्डिया गभर्नमेन्ट बाय डिक्लेयार जाखा आजागा चिन त्रिपुरा हास्तेनि सिनि बदलनि जों त कोक्टमा मान खायबा नखा नरक IPF बदलनि खरकनि कैबिनेट मिनिस्टार नखबै खरक पुरै आदं दक दिल्लीयाव थां सकै जागार अमित शाह बाय कक्सलाय दङ एबार महाराजा नखबै आजागाव कायसा एग्रीमेन्ट सिग्नेचार का तामा कोक्टमा फाइसो बायका दिल्लीनि सिमि बबाहाय दिन थानि कोक्टमा दिल्लीनि सिमि कक्न दासिं जे सामा कक्न फाइसो बायका जे बरकनो चिनि रियां चिन त्रिपुरा सरक 600 crore पैकेज रुयाखै बरना पार्मानेन्ट सेटलमेन्ट रिनाय आबनि लगे चिनिबो जों बरनो जुबाजु खालायजाक आगिबो खालायो दागु खालायनाय ते अलबो खालायनाय चिनि मिनिस्टार खरनै थांजाक ते चिनि त्रिपुरा हास्तेनि बुबाग्राबो थांजाक बरनो जों जतनो हामबाय फारैनो दाबो अरेलि जों खालायनाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अबो हाय डिसिजन नानानि अबो हाय पैकेज गुसना खायनानि बातक माने बाहायगेंका साबनि अ जागाबो खुरां दिसामुं साबनि मुभमेन्टनि बागै अबो हायगे खालायमान कानानि नंगोन एक्चुअली आं राजनीतिखौ सानामजोंनि आबो जतनिनो जत त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनिनो आजागा जुबाजु दङ हेनि जों सावैमानो तामिनाले आजागा आं साइजों आबो कोनदिनि सम्भवया त्रिपुरानि त्रिपुरा सारनिनो आजागा टोटेल क्रेडिट मारिबो जत त्रिपुरा सदफनो आबो न हामबाय मारिबो जों न अमहायके राजनीतिनि बिसिंथि फानुंथों